Тапталлах ием Мария Ивановна, таптыр балтым Катя, убайым Серафим Кырсанпович. Ворошилов колхозтара Красноармея сатыттан итистин приветте тутум. Мен 90-юттан ала походка сари таланугар келлим. Билеген сынялаңа ларабын. 5-10 күн болары болуа. Сайыңы форманы ылынным. Эгени 1-9 майдарынан ағардылибин, онна 2 километр саты поход сәрие аныттан тынна қалан гвардия атын ылбыпынан кен туттабын. Пакаларын эге олгут ганя. Мусустар отут күне Тапталлах ия Мария Ивановна. Таптыр боец олгуттан ити привет татут. Мен Молотовскай область юг станция тахагар 278 полкага 6 лыжнай ротага атыржа хайын 13 күнігер киптим. Часпар 10 хонон баран ырытан түйет көстеақ Молотов корат отут сетте 6-9 нөмердеақ госпиталыгар сытабын. Билигин көнөн эребин. Онан сотору часпар барабын. Уанча хонукка больницага кирен баран. Түйе соқсып бұтым. Чейя, бұрахай, мен фуромга кирен көйен әргербер әремниген ур. Ганя, балаған үйен сүрбе 3 күне тыгынча 942 сыл. Таптыриям Мария Ивановна, балтым Катя, онна бары чугас доғыттырым, Ворошилов челеттере мигиттен последняй ити приветті тудум. Мен Молотовскай областан 1904 сыл, 90 сүрпе 4 күнігер қоңны бұтым. Билигем қолын тұтар 5 күнігер, оқсуғу толанығар, булча бора hodunanныгар сытабын. Честәг еспін толорон, ие дойду көміскелегер, өстәғі өлірі бардым. Бака, бары өтуеннен, Ганя. Тапталлах ием Мария Ивановна, балтым Катя, Ворошилов колхозтахтара мигиттен ити приветте тутуң. Доробайбын, ырыппаппын. Эһиги бастыкы кытаанах жыллары тулуйдубут. Кыйыга, өстөөгү өлөрүүгэ белемненебит. Пока бырахайдарың, эһигиттен кыйыраах кырайга барбын. Багарабын эһиэхэ жоллоохтук, айылга улуу Сталин көмөлөрүн туанаргытыгар. Олгут Ганя отыйын 4 күнэ тыынча 943 сыл. Мин сана бар, мен балтым, онна мен баратым, быйыл пенсияға ыты көлге өренек тустақтар. Ону районуға бітім. Мейін кытта бары байастар бағылар. Күнге иллен болбаппыт, өренебит. 10 час устата, 6 час утуябыт. Таатынскай бары байастара дыробайдар. Ием балтым, онна баратым. Мегин суақтабаққа, онна ақтыбаққа, кыалғата суықтук олороргутугар бағарабын. Маны бары жоңға ehitиннер, қолқоғына өләне күйірдім. Боец Гаврил Савин.